Kini kedai ke All India Radio Shalom ke khubor ban pulih dari Lusat Tasim. Kini kilong kimat berkongsan jong ke khubor. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ki jella ban Penteri Kam ya ke jing khangdam kum kala jiada bam la gershu. Alak san pokondai hajar sispa hinyo pongut ki brio ki dang yo thma ya ke jing pang COVID-19 hakari hapo ki arpau sau kan ta baladem. Bat hamegalia sispa lai punyo ngut ki brio ki dang yo thma ya ke jing pang nin ke si. But in Perking Bhai ke jingwan room ki brio banabar chapo ke jalla lengba ke Ribhoi district on ke deputy commissioner jong ke Ribhoi district. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula kren pensyai bakari ke de banjop ke jingpang COVID-19 ke belawan mentah hakawat ke baar dah ke jingkut jingmut ke jing slur bat ke jinglong balapan kre bat kentu ye ke jalla bakin Penteri Kam ye ke jingkhangdam kum kalat jingada ke bom la kiarshu. Habakren syakipat bakari halor ke COVID-19 hinin janmit umodi ulong bakalat yada ya mentah ke day da ke babu ik micro containment zone bat ke surkar kan sepet ya ke yok kakot bat ke kot ke kya jong ki parari. Menteri Rang Badu ulong baka jingdawa ya ke oksigen kala nangki haki babun ki benta jong kari bat ke surkar pedeng bat ke surkar jella ringkat bat ke private sector kidang persyang ban penyo ke oksigen syabaro kitu ki badon kam ya ka bat ke surkar ke penan kami kilat bun rukam ban pentikna ya ke jing penpoy ya kal air oksigen. Ulo ongru bakin sabo iki karkhana penmi oksigen bathamai haki jalla batshen in sapen poishu sa shilak li kitendong air oksigen. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula pentikna babaro ki karkhana basna ya ke dawai tika ken omyo tan ke jingarap handrai ken yo ru ya ke jimenjur na ke bentaban penmi kamstet ya ke dawai tika katkum ke jingstat science. Ketenat ke kuat ke kya jong ke sokar pedeng ke yathu bakidon baro arlak san pokondai hajar sispa inyo pongut ki brio ki badang yo thmaya ke jingpang COVID-19 hagari hapo ki arpau sau kan ta balala. Kabalapan kiew ya ke jingdon ki brio ki brio ke jingpang habaken ke lumlang syapalat shikulur san paulai lak bat ki brio ki bala klatno na ke jingpang hapo ki arpau sau kan ta balala kinong nyospa ndriu powengun kabalapan kiew ya ke jingyap brio syaka silak prapo wajar san spa lai pongut hakari. Hakajuk kapur palat khat ar kelur nyopowe lak arpa kundai hajar tli ki dawai tika la daban aisha ki brio hakal lengkari hadu menta. Katanat ka kot ka kya jong ka sokar pedeng kala ong bapalat lai po ar lak nyopon rio hajar tli ki dawai tika la dab aisha ki brio hapo ki arpa saw kanta balala. Hameghalia sispa lai punyongut ki brio ki dang yot maya ke jingpang COVID-19 hinin kasngi kabalapan keo ya ke jingdon ki brio ki badang shitam sa ka praspa san punyongut ke Directorate of Health Services kalapan tip bakine ki badang yot maya ki day sispa katway na East Khasi Hills kandai ngut na Ribhoi nyongut na West Jaintia saungut na West Garo Hills sau na West Khasi Hills iway na East Jaintia Hills but iway na Southwest Khasi Hills. Kibalayo jingkot hinin kasngi kilong lai pau saungun bat baro kibalakot hakajalla kilong kat saw hajar shispa sangun. Kat hadu menta ke jingdon kibrio balayo ke jingpang kalong kat san hajar shispa kanriungun bat nakini kat saw hajar shispa sangut kilakon. Praspa san punyungut kibadang shitam bat shispa san pau saungut kibalaklatno. Kecing aitika hakasin beningkong haduk menta kalong baro silak prapo saw hajar praspa prapo sawngun bat kibla dep ai arsin kilong sapu kandai hajar sispa kandai punyongun. Da kecing sokya namar kecing kiustet kecing yok pang COVID-19 kibriu hasilong kesorka jela menta kalas dang ban penlong ye kecing le test hakibenta beper jong kasor. Hakandai lat la ple dang shen ya ke jaka ban test ni bisar banyak ya ke kot ke kya jong kibriu da ke rapid antigen test. Kat hadu menta ki babun hi kibriu bala dep test ki pau be kila yo e ke jingpang COVID-19. Kinong trai ke tenat ke kot ke kya hakani ke jaka kila ong baki persyang kat bala ban le bun teli ki test haka shisngi kanang ba enla ban te la kam ya ke jing sapriang ukinyang jingpang. Bun kibriu kila yaro ya ke ni ke jingle jong ke sorkar ke ban yarap shibun ban lap ya ki badon yu kinyang pang coronavirus bat banyada nakajing sapriang.
Barok Kibrio kibala kinjo khat prasnam karta kinyo eketika banyada na kajingpang COVID-19 nadu kashitarik upnai jemmang banwan. Kesolkar kalashim yakanikarai hakajihalang balapenya do menteri rang batu Narendra Modi. Hakanika wat bamenta kajing aitika kan longhi kumbalong menshua kata bakibrio balait aitika hakijaka aitika jong kesolkar bakentup yakinong trei kokot kakya kinong trei badon benta hakmat bat kibrio kibala palat saposan snam karta kim don ban siyo pisa AA. Kini kedek All India Radio Shillong kebawan lam sepi ya ke kubur. Lai tali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjenga iwai na iwai pan habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betah bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kejimpang COVID-19. Ban peteng piang ya ke kubur, ha kejinglet pet bat jurip ya ke COVID-19 checkpoint ha umling hinin kesengi ka Deputy Commissioner Jangkari Bhoi District ikong RM Kurba ila pentim banakadaw kejing sapriang state kejimpang COVID-19 ha kejala bat kari barok kawai en perking bha ya kejing wandrung kibrio banabar syapo kejala lengba kari Bhoi District. Habakran ha kinong tok kubur ke Deputy Commissioner kalaong banamar kejing nangbun kibrio kibayo ikejingpang COVID-19 ha ke district bat kejala en hab ban pet banyak bahaya ke kot kakya jom kitu kibrio ki bawandrung Shamikalia ha ke COVID-19 checkpoint ke bah umling bat en amsha yanu bandrung sya ke jala klem da pendap ya ke jing bishar banyak kalau ongru banang ni syakmat wat iki kali traisinong ru nda bishar banyak hai ke checkpoint bat kinongnya bat nongshong kali ru ken hab ban pin ya ke sabun bakidai ki traisinong kitu ki bawan paying Kihap bani ai kerteng ya lede habani hat entry point. Kinu ki bom ko ngu ya kijing petha ha checkpoint and bat yaki bat in penshitom ru katkum ki kendon an. Hamizuram kendai puwengut kibriu kilayot thmaya kijing pang COVID-19 hapo ki arpau saw kanta badala kabalapen keu ya kijing don kibriu kibrayo ya kijing pang saka sawajar kendai spa kendai pausan ngun. Katkum ke kubor bala pelait dekat Directorate of Information and Public Relations Mizoram laong badai kini kibayot thamai ke jingdon kibriu kibadang shitam kalong south spa lai phnyongun haduk menta sawajar san spa south pondriungut kinong pang kibrayo ke jingpang COVID-19 la pelait no yakina kijaka suma bat kibalak hlat kidon khat arngut baro Hakajo kupor Arunachal Pradesh layo kupor bakidon san po arngut kibriyo kibadang yo thambaya kijingpang COVID-19 hapo ki arpo saw kanta balala kabalapin kiw ya kijingdon kibriyo bayo pang saka khatnya wajar san po arngut katkum ka kupor na ka Directorate of Health Services Arunachal Pradesh laong balalap yakini kibadang yo thambaya na kishajar sispa andre po artali kinomuna bala test Namar kajing nang kiyo kibayo e kajing pang COVID-19 ka Department of Personnel and Training DOPT kalapin mi ikikendon jing betha bakit na trekam jong kasokar pedeng ken hakban bot perking pha bat kini kikendon ki trekam no mardor hadu kalai pho tarik ujul liu menta ubnai kini kikendon kikentop ya kajing wan tre jong ki officer ke ba ka kerdan under secretary lani bayarengkan bat ki ba hapo ka ba long tan san pho na ka shispa na kajing don kinong tre Secretary bat head jong ke department ulak man penyai nipet ya ke jingwan kinong tray bat penbet ru ya ke jing pa wan tray shu jong kinong tray lada don kam ke jing tho ko omru babaro ki officer ke ba ka kerdan deputy secretary ne ba rengkan ne ke ba kham halor ke dei ban le tray ben man la kasngi Kajing sam ni katendong air oxygen na kabenta kajing sumari kinong pang hakari kalakeu lajan sausha tang hapo arbanai ki khubor ki tho ba kajing pinmi ya medical oxygen hapo kari lanang pinkeu na ka 1000 aspa nyo pholai metric ton hakatayo ba khadu jong banai rempang menta kasnem saka 1000 nyo spa lai phokhandai metric ton shisngi haki khandiat sngi baladem
Sub-Divisional Officer Sibyl ke Amlarem Civil Subdivision haku hukum bala penmi aka khat khandai tarik menta ubnai ula betha ikinong songshonong jomki containment zone bakin bot bhai ki kendon bala pentre kam kat kum ka containment order bala penmi aka khatlai tarik uyayong arajat arphawai ka hukum ka ongru ba umsa yaki breu na ki containment area bakin yak hayi pateng ni yadaya thiat akhapon kat ba ka containment order kadang trekam kinu ki bele persya bat pen kenya ka hukum ken ngat aka jing Shitam kat kum ka Disaster Management Act arajar sam bat hapo ke section shispa prapo pra jong ka IPC kat to ka kubo kalakot nak All India Radio Shalom.